Swastiastu. Inggih idedani semeton sareng sinami ring dije pada megena. Rikenyekan mangkin galah mau tamu nah titiang saking pesantian Bali gitu suara ayate ngaturang gegitan sane mamukde sabde palon. Titiang nunas mantuk ring idedani sareng sinami sang oneng ring pemargin gaguritan ledang. Idedane punika ngelait turmaning nyelak lonceng. Nah, mangdeside titiang ngemulihang sab bright suksema mantuk ring idedane sareng sinami sang oneng ring pemargin gaguritan. Sane munguh maring baban Inggih idedani pamiyasa sareng sinami sane ayade uyaki ungahang titiang ring sajeron limpo markin baban babat negeri Majapahit. Wantah ngenaning kewiyaki pekepo ieu teu pemargini ring sajeroning kerajaan Majapahit. Kala Prabu Brawijaya Duk nike sani ngewasayang jagat Majapahit boyo weten tios ide sang nate sane mopesatnya sang Prabu Brawijaya. Warum sarang sunan kali wenten ieu teu pidap-dapit aya teu ngawentenang puparuman kesarengin wiyaki oleh punika Sunan Kaliut. Renggena ida mangungsi
Ide Sang Prabu Brawijaya laris nilarin puri Majapahit ayat ngungsi genah parung maninya Reng belang bangan genah iku sampun kewiyaktika cumawisan antuk ide sareng punika Sunan Kalijaga genah sane keanggen genah peparuman boyo wenten tios wantah kiri ke ring blangbangan Re sedekane apunika rikalaning ide Sang Prabu Brawijaya ngungsi genah peparumane iri ke ring belangbangan nike raris mangkin adur uning ayang titiang mantuk ring ide dani sareng sinami Eda ka ireng akipate Sepumargen itu kesarengan nantuk tanda mantri para patih mah kesinambu punika nyarengin pemargeni Sang Prabu Brawijaya ngungsi genahe iri ke ring blangbangan asabda palon naya genggong ya parabnya inake pengundeng raris ring peparuman iri ke ring belangbangan boye kewenten tios ne kebawasan ketak sampun iri kiring jagate wantah sabde palon naya genggong